Dobroveče, gledate emisiju Srbija na vezi, ja sam Nada Vukjelić. U zemlji, regionu i dijaspori obeležen je Dan državnosti Republike Srbije. Tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodelio je Sretenjska odlikovanja. Među nagrađenima je i izraelski istoričar, borac za istinu Gideon Grajf, istraživač zločina počinjenih nad Jevrejima, Srbima i drugim narodima tokom Drugog svjetskog rata. Najnovije istraživanje objavio je u knjizi Jasenovac, Auschwitz Balkana, koja je izazvala veliku pažnju javnosti. Nedavno je izabran za predsjednika Međunarodne komisije za istinu o stradanju svih naroda na području Srebrenice od 1992. do 1995. godine, koju je imenovala Vlada Republike Srpske. Profesor Grajf je dao ekskluzivni intervju za našu emisiju. Sa njim je razgovarao Miroslav Karlica, a večeras emitujemo kratki deo razgovora. Pre svega, veoma sam zahvalan predsjedniku Aleksandru Vučiću što mi je dodelio ovu nagradu. Veoma sam ponosan i veoma srećan. I ovo me sigurno ohrabruje da nastavim svoj rad koji sam započeo pre 4 godine i koji se koncentriše na istoriju Srbije i istoriju Balkana. Nagradu sam dobio lično, ali naravno sve je to rad tima, velikog tima, koji mi stalno pomaže već 4 godine. Tu je oko 100 ljudi koji sa mnom sarađuju, a 2 od njih su ambasadori, i to žene ambasadori. Pre svega to su ambasadorka dr. Ljiljana Nikšić iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije i dr. Alona Fischer-Kam, izraelska ambasadorka u Republici Srbiji. Dakle, to je veliki tim, zaista veliki tim. O svom istraživačkom radu, zločinima koji su počinjeni tokom Drugog svjetskog rata u NDH, profesor Grajf će govoriti u našoj narednoj emisiji. Također želimo da vas obavestimo da će u okviru Meseca srpske kulture u Velikoj Britaniji u sredu 20. februara u 19 časova u Srpskoj crkvi Sveti Sava u Londonu biti otvorena izložba o stradanju u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Organizator je Fondacija za sećanje na Jasenovac i Holokaust na čelu sa direktorkom Draganom Tomašević. Gost će biti britanski političar Rodney Atkinson. Izveštaj o ovom događaju vidjet ćemo u narednoj emisiji. A u nastavku večerašnjeg izdanja Srbije na vezi da vidimo kako je Dan državnosti Srbije obeležen u pojedinim zemljama regiona. Prvo idemo u Banja Luku. Republika Srpska i Srbija oduvijek su bile bliske. Opredeljenje jednih i drugih je da ti odnosi budu sve jači. Da to nije samo deklarativna podrška, govori i različiti zajednički projekti. U proteklom periodu Srbija uložila 22 miliona evra u razne projekte u Republici Srpskoj. Mislim da će se taj trend nastaviti na veliko zadovoljstvo i oni koji daju i oni koji primaju te donacije. Okupljanjem povodom Sretenja u Banja Luci pokazuje se snaga te veze, međusobno poštovanje i opredeljenje da zajedno rade, kaže predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Bliske veze koje postoji na svakom planu. Političko razumijevanje, ekonomske veze, ekonomski odnosi, u čitav niz različitih projekata u oblasti obrazovanja, socijalne sfere i infrastruktura koja nas naravno povezuje, opredeljeni smo da nas još više povezuje, zbližava. Pored te pravne veze koja je utkana i kroz sam Dejtonski sporazum, dakle postoji ona čitava jedna nadogradnja koja predstavlja bliskost naroda koji živi evo sa dvije strane Drine. Dan državnosti Srbije svečanost je i u Srpskoj, jer je Srbija najvažniji faktor stabilnosti i mira na Balkanu, istakao je predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik. Naravno da oko ideje mira trebamo biti svi okupljeni. Srbija u tom pogledu može da služi kao primjer i ja želim da čestitam Srbiji dan njene državnosti. Dan državnosti praznuje se 15. i 16. februara u spomen kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak kao dan sjećanja na početak revolucije, ali i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdati i zakletvom potvrđen prvi ustav Kняževstva Srbije i prvi moderni ustav Sretenjski. I ove godine u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore polaganjem venaca na spomen obeležja istaknutim istorijskim ličnostima srpskog naroda obeleženi su Sretenje i Dan državnosti Srbije.
Vijenci su položeni na spomen obilježje Ljubu Jeftiću, Srbinu iz Srebrenice, streljanom od strane neprijatelja koji nije želio da strelja civile po nalogu austro-ugarskog okupatora. Zato zaista su dostojni poštovanja oni koji su istakli ovaj spomen ovog čovjeka koji je u jednom društvu, možda u jednoj čitavoj epohi bio zaboravljen. I blagodareći upravo bratu Momčilu, predsjedniku Srpskog savjeta, oživljen je ovaj spomen. Vijenci su položeni i na zajedničku grobnicu 26 srpskih vojnika koji su stradali prilikom odstupanja preko Crne Gore iz Skadra u Doljanima, čije su zemne ostatke pohranili kući. Ovdašnji starosjedioci, kao što i današnji praznik Sretenja Gospodnjega nas poziva i priziva, vidješe da treba da se sretu sa braćom svojom, da ih sretnu iako su tijelom počinuli, ali su im duše žive pred Bogom živim. Moral je osnov opstanka ljudskog roda, a istina je Bog. I ona će trajati vjekovima i bit će uvijek osvjedočena pored svih laži. Ne može, istina je pobjednik. Da posjetimo one koji nema ovdje, oni danas koji slave, ko zna što, da smo mi došli pred junacima koji su prije 100 više godina dali svoje živote, da mi bi slobodno živjeli. Ne samo Srbi, četnici ili partizani ili bilo što, ono svo pravoslavlje u celini. Nakon toga vijenci su položeni na spomen obilježje osnivaču srpske moderne države voždu Karađorđu u Karađorđevom parku u Podgorici, kojem je prisustvovao izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Selaković, kao i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac. A naš narod se ističe time što je imao vladare koji su se žrtvovali za svoj narod. Nisu to bili vođe koji su žrtvovali druge za sebe, nego su se žrtvovali za svoj narod. Obilježavanju je prisustvovao i veliki broj istaknutih društveno-političkih organizacija iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Za Srbe u Crnoj Gori praznik Sretenje i Dan državnosti Srbije bili su povod i za otvaranje novih prostorija u Srpskom kulturnom informativnom centru, odnosno u Srpskoj kući u Podgorici. Sledi još jedan prilog Srpske radiotelevizije Crne Gore. Otvarajući kulturno-informativni centar Sveti Sava, generalni sekretar predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Selaković kazao je da će u buduće ovaj prostor biti prostor srpskog sabiranja. Mogu samo da osjetim delić iskušenja na kojima se srpski narod nalazi u Crnoj Gori danas i svakako da je meni mnogo lakše da o tome govorim nego vama da sa time živite. Ono što želim da naročito apostrofiram i podvučem kao neku pozitivnu stvar i zahvalim se na lepim rečima onome što je predsjednik Savjeta, gospodin Vuksanović, rekao, a to je da zahvaljujući na prvom mjestu predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću, koji je kao predsjednik vlade prepoznao značaj osnivanja ovakve jedne institucije, ovakvog jednog zdanja kao što je Srpska kuća u Podgorici, a danas predsjednika Republike, ali i vlade Srbije i svih onih koji su njegovi saradnici, se mi danas nalazimo u jednom objektu koji po svojoj sadržini, po svojoj formi, po svome izgledu, prkosi svemu onome što je negativna predrasuda o srpskom i pojma srpskom. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, dr. Momčilo Vuksanović, ukazao je na težak položaj te institucije u Crnoj Gori, kao i pritisak vlasti koja je nastavila politiku u smjeru gašenja srpskih medija, istakavši da Srpskog kulturnog centra Sveti Sava ne bi bilo da nije bilo države Srbije. Tražit ćemo da i državne institucije, što nije bio slučaj do sada, da državne institucije Republike Srbije zaštite svoje sunarodnike u Crnoj Gori. Da Kina ima 200.000 svojih stanovnika negdje u svijetu, intervenisala bi da oni dobiju ravnopravan tretman i da ih niko ne uzurpira njihova prava. Znači, ovo što se dešava ovdje, ovo nije pojedinačni incident,
huliganski ili teroristički, ovo država Crna Gora vrši pogrom srpskog naroda u cilju asimilacije Srba u nacionalne Crnogorce. Mi na to ne pristajemo. Otvaranju su prisustvovali ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac, počasni konsul Republike Srbije u Crnoj Gori Zoran Dojčinović, Vladimir Đukanović, poslanik u Skupštini Srbije, kao i predstavnici srpskog političkog života u Crnoj Gori, predstavnici političkih i društvenih organizacija, predstavnici književnih i kulturnih organizacija, prijatelji Srpskog nacionalnog savjeta, kao i srpski narod u Crnoj Gori. Srbi u Rumuniji praznik su obeležili između ostalog i simbolom povezivanja. Jedan most im posebno znači. Da pogledamo prilog Nikole Lakića. U četvrtak, 14. februara, u Vladičanskom dvoru u Temišvaru obeležen je Dan državnosti Republike Srbije uz prisustvo mitropolita Banatskog Joana Seležana, sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, predstavnika županija, prefektura, gradova, diplomatskih predstavništava i Saveza Srba u Rumuniji. Ove godine se puni 140 godina od uspostavljanja diplomatskih veza između Rumunije i Srbije, dve zemlje koje imaju tradicionalnu povezanost i plodnu saradnju u mnogim domenima. O sadržajnosti i čvrstini tih veza generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru Vladan Tadić rekao je sledeće. Od svih susednih zemalja odnosi Srbije sa Rumunijom su u pozitivnom smislu izdvajaju u više segmenata i obeleženi su stalnim produbljivanjem i učvršćivanjem. Srbija i Rumunija će ove godine zajedno obeležiti 140 godina od zvaničnog uspostavljanja diplomatskih odnosa, iako oni, istorijski gledano, takođe dobri i prijateljski, traju mnogo duže. Pored istorije i kulture, koje se u mnogim segmentima prožimaju i prepliću, osnova za dobre istorijske odnose i međusobno razumevanje i duhovna bliskost dva pravoslavna naroda. Sutradan, u petak, sa mosta kod manastira Mrakunja u županiji Mehedinc, nadomak stena Đerdapske klisure, gde je uklesan portret poslednjeg dačanskog kralja Decebala, prvi put do sada projektovane su boje srpske trobojke, u znak poštovanja i prijateljstva prema srpskom narodu. Trobojka se na mostu pojavila u 19 časova. Ovaj svetlosni događaj na Dunavu bio je signal tradicionalnog prijateljstva, saradnje i razumevanja između Rumunije i Srbije, jer nije čest slučaj da se Dan državnosti jedne zemlje na ovakav način obeležava u drugoj. Iako Dunav razdvaja dva naroda, prijateljstvo ih spaja kroz istoriju, a i budućnost. Događaju na Dunavu prisustvovali su najviši predstavnici prefekture i Županijskog saveta Mehedinc, predsjednici obližnjih opština, generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru, predstavnici Saveza Srba u Rumuniji, kao i predstavnici opština Kladovo i Majdanpek iz Srbije. Uz Dunav, koji je izvor nadahnuća i narodne igre koje su vaseljanska energija, duh prijateljstva između Rumunije i Srbije izgledao je izrazit u petak. U našim emisijama često govorimo o položaju Srba u Hrvatskoj. Problemi su brojni, a sporo i teško se rešavaju. O tome da li zbog toga Srbi kriju svoj identitet, koliko njih dolazi u crkvu, imali straha, govori vladika Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Sa njim je razgovarao Simo Budimir. Danas u Zagrebu živi oko 20.000 Srba. Koliko ih nedeljom dolazi na liturgiju? Pa vi ste rekli oko 20.000 Srba. Osnovno pitanje je koliko je pre svega krštenih među tim Srbima, jer znamo kakva su vremena prethodila raspadu Jugoslavije, a Srbi u Hrvatskoj su počeli da žive u novim uslovima, tako da mnogi od njih, naročito mlađi, nisu ni kršteni. Prema tome pravo je pitanje koliko od onih koji su kršteni dolaze na liturgiju, a tu nemamo pravi odgovor. Zašto ih nema više? Pa naprosto ne znamo koliko ima krštenih ljudi, a zašto nema više, to je neki prosek i tema koja se tiče hrišćana svugde, pa i u samoj Srbiji. Veoma mali procenat je onih koji u principu dolaze nedeljom na liturgiju, ali ima mnogo više onih koji ponekad dođu na liturgiju i
koji se drže i nekih običaja koji su vezani za pravoslavlje. Ima li možda strah? Što se tiče dolaska u crkvu, mislim da oni koji u crkvu dolaze takođe nose neku vrstu straha u sebi, kao i oni koji ne dolaze, a može biti da je nekim delom i to razlog, mada mislim da nije presudni. Vi često puta šećete Zagrebom u mantiji. Imate li problema? Hvala Bogu, do sad se nije desilo da imam bilo kakav nezgodan događaj. Naprotiv, dešava se veoma, veoma često da imam vrlo prijatne susrete, da mi se ljudi obraćaju, da me pozdravljaju, da žele da razgovaraju. Dakle, imam isključivo i samo do sada, hvala Bogu, prijatne iskustva. Zbog vaših istupanja, pogotovo za vreme verskih praznika, često ste puta kritikovani kako iz Srbije, tako iz Hrvatske. Koliko vam to smeta? Ja se trudim da, koliko naravno mogu kao čovek, činim ono što mislim da Bog od mene traži i trudim se koliko mogu da budem svestan da će mene Bog pitati šta sam ja drugim ljudima činio, a ne šta su oni meni činili pa i šta su govorili o meni. Naravno da to ponekad nije jednostavno zato što neki ljudi iz Srbije bi očekivali oštrije stavove, odlučnije reči, mnogo više možda kritike, a opet neki ovde u Hrvatskoj, ako smo ponekad jasni, precizni, eksplicitni, to doživljavaju kao bavljenje nacionalizmom i svrstavaju u neku vrstu lošeg i negativnog delovanja u ovdašnjoj javnosti. Lepota srpske duhovnosti ogleda se i na freskama. U narednim minutima vodimo vas na izložbu likovnog umetnika i đakona Srđana Radojkovića u Budimpešti. Prilog je pripremila Dijana Đurić-Kondić, urednica radio televizije Varoš iz Mađarske. U galeriji Srpskog kulturnog centra u Budimpešti priređena je izložba radova likovnog umetnika i đakona Srđana Radojkovića iz Srbije. Ikone na papiru, čuda Hristova, naslov je izložbe koja će za posetioce biti otvorena do 21. februara. Srđan Radojković kao umetnik je veoma snažan po duhovljenošću, te i stvaralačku celovitost i moć spaja sa dubokim saziranjem liturgijskog života. Svaka ikona nastaje onog trenutka kada se svetlo, tamno i sivo, trojstvo u svakoj ikoni je svetlo, tamno i sivo. Kao što, znači, svetlo trojstvo je svuda prisutno. Zato što i naše oko ima te ćelije koje su podaljene da vide tamno, sivo i svetlo. S druge strane, ikona nastaje tako što mora prvo da se nacrta. Ona se rađa u crtežu. Iznutra. Sve ovo što se danas dešava, što je otac Ilirion govorio, ta dekadencija, to je zato što ne znaju ljudi, nisu otkrili ikonu. U petak je na kioscima izašao 1000. broj novosti u izdanju Srpskog nacionalnog vijeća iz Hrvatske. Kako sami navode, to je tjednik za racionalnu manjinu. U ime cele ekipe emisije Srbija na vezi čestitamo dragim kolegama i želimo još 1000 izdanja. U sledećoj priči upoznajte Mirka Regodića iz Republike Srpske, borca u ratu i miru, borca u životu šta god on nosio. Mirka Regodića iz Ribnika kod Ključa rat je zatekao u Kupresu. Prošao je ratište na Vlašiću kod Bihaća i Mrkonjić grada gdje je 9. oktobra 1995. godine u akciji Oluja ranjen u obje noge, ruke i vrat. Zarobljen je nakon trodnevnog skrivanja u šume. Smrt je izbjegao zahvaljujući tome što je u ratu pomogao dvojici zarobljenih hrvatskih vojnika. Kad sam ispričao šta sam ja uradio sa Hrvatima koji su bili zarobljeni, onda su rekli da nisam naumio da poginem. Što znači, u životu dobro radi, dobro se nadaje.
198 vojnika i civila tada je ubijeno, a njemu je bilo suđeno da živi. Preživio je istodnevnu psihičku i fizičku golgotu zarobljeništva u Jajcu, Livnu i Mostaru. Uprkos svemu miru je nastavio bitku za život radeći sve i svašta. Postavljao je satelitske antene, popravljao kućanske aparate, a prije 8 godina uz pomoć podsticaja Vlade Srpske otvorio je servis za računare i postao sam svoj gazda. Nemaš ni odmora, ni godišnjega, ni bolovanja, ništa. Možete opstati. I drago me što to moje mušterije vide, što me cijene. Ponosan je što je bio učesnik stvaranja Srpske koja je garant opstanka srpskog naroda, ali njemu i njegovim saborcima značilo bi mnogo kada bi boračka populacija imala više povlastica. Bar jednom godišnje da se uradi nešto za borce. Kao recimo ta banja ili odlazak na more ili tako nešto. Jer nećemo mi živjeti još mnogo. Svaki dan smo sve slabiji. Rane nam se ne mogu zacijeliti. Mirko je primjer neustrašivog borca. Metalostrugar po struci u nedostatku posla se prekvalifikovao i uspješan je u svom poslu. Radom otraća misli od teških ratnih dana i slike saboraca koji su poginuli pred njegovim očima ili umrli na njegovim rukama. Susret sa njihovim roditeljima otvara rane, ali istrajava radi svoje porodice. Vjeruje u bolje sutra i Srpsku bez korupcije. Čovjek se treba boriti dok je živ. Ja dok budem mahao jednim prstom, ja ću boriti se i raditi. Juče je u Nemačkoj od posljedica tragične saobraćajne nesreće preminuo Šaban Šaulić, kralj narodne muzike, pevač duše. Ljubavlju i pesmom spajao je ljude širom sveta. Sreća i tuga, sve se ljubav zove. I sreća i tuga, sve se ljubav zove. Verujem u ljubav, za nju dajem sve. I suze i vino ispijam zbog nje. Verujem u ljubav, za nju dajem sve. I suze i vino ispijam zbog nje. Kad si pored mene, kao noći ove, i osmeh i bore, sve se ljubav zove. I osmeh i bore, sve se ljubav zove. Verujem u ljubav, za nju dajem sve. I suze i vino ispijam zbog nje. Verujem u ljubav, za nju dajem sve. I suze i vino ispijam zbog nje. Budite sa Srbijom na vezi, RTS Svetom i RTS Planetom, koja će narednog vikenda biti promovisana u Sidneju. Doviđenja. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta sa Srbima na 5. kontinentu. Pronađite svoju prečicu do zavičaja na štandu RTS Planete na najvećem srpskom festivalu Južne hemisfere. 7. srpski festival u Sidneju. Tambalong Park,
Darling Harbor, subota i nedelja, 23. i 24. februara 2019. Čekamo vas. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.